ngai thatu te chibai ka buk le veka cheu India Prime Minister pathumna Lal Bahadur Shastri kha heart attack wangin thi ti nima se voi in thleng hian athi dan khan rin hel lakaya tura raya ni ring tu tam tak an la om athi dan chuina report tlang zar ngam lo an nei dan atang hian thi dan tluang tlam lo dewa thi chuani mel khop maya athi dan kim chang deu leka soidon chuan India le Pakistan in kar chungchang soitelangaya chumi tang chuan buldeu red rotin kan tran don ani Jammu and Kashmir hi India le Pakistan in kar boina bul ani deu zela kumsang ka zakwa somruk panga ugas thla khan Pakistan chuan India of Kashmir chu nei tumin thapui aron thoa sang ka zakwa somruk pani a India le China anin do khan India hian atuar angrenga chu hria in Pakistan hian India chural thuam le sipai lama achak lo lai ani ringin Jammu and Kashmir of tumaron thok anni anrin ain India hian tharui alo la nei ani te che kaniang chu chak jok po om chuang lawangai thei turin an oma an mani pani hi chuan kan chak jok anin ti ve ve thunga US le Soviet Union malak na in ka hayan puanga kumsa ka zakwa somruk paruk January ni soma Soviet Union khopui lian zual pali zinga pakhat Tashkent inrem na thutlung an ziak tani Tashkent hi tuna chuan Uzbekistan khopui ani to ti chu kan hre ome Tashkent inrem na thutlunga hian India ayo in Prime Minister Lal Bahadur Shastri an minga ziaka Pakistan ayo in an President Ayub Khan an minga ziak ve thunga hei hi January ni som sang ka zakwa somruk paruk ani hemi zandar khatle minute somthum pahnia Prime Minister Shastri hi Tashkent hian athideu thut maya Prime Minister zoitu Indian journalist Kuldip Nayar chuan hetiang hian aziaka Prime Minister hilung lam thalo nei ani awangin tunma po in heart attack wangin voi ni chu lo boi to a inrem na zianu tlailama Prime Minister en kol to be Dr. Aren Chaknen kan in mulau maya Dr. Nena chuan Prime Minister chu ai rim tong sia enge an tin ka zota Dr. chuan van lam en chungin engkim hi pathian kuta omani ati a atuk jing chu Delhi an ho hun turan awangin Kuldip Nayar chu zandar som pani rik ma dewina mu a tui takina mu hiltran chau ti in Russian nula pakhat hian akong khar chu ron kik dota in Prime Minister athimek ti in chu hotel riak journalist omzong song chu kai tho vek boka Prime Minister hian ramdang an jinna journalist engemozat an hroi thin ti hria ila Prime Minister Shastri hi hotel building liana riak lovin hotel bula inte cottage kanti angchi Russian hovin dacha anti ariaka Kuldip Nayaran Prime Minister riana athlen thlak chuan Prime Minister in India ram atanga hruai Dr. Aren Chak chu Russian doctor rol hian tonglet tu mangin thilan lo sot meka Prime Minister chu chelovin khuma amua Kuldip Nayar chuan Prime Minister khuma tanga fit som vela hla a dressing table tui chu atlu ti amua a vot hepero chu a khungbula fel takal la oma wangin kelongin tui omna chu apan ani aring ani Prime Ministerin athi malok ahun nu nunglam a mandan hitlem han soilokila zandar sovela ariana tur cottage apana a personal staff tene nan ti luam nuwa Prime Minister chuan an hnung zui tu a chia hlo ramnat achu ei tur bot sai turinati a Prime Minister riana cottage a hian Russia mi Asiam cook an oma cook hi Russia Intelligence Department mi le sa mei chepan ni in an pui boka heng hun lai hi India le Pakistan in huat wang lai in phiar ruk na po uchuak taka an kalpui hun lai ani awangin Prime Minister ei turba ka atui in tur thlengin heng Russian cook le intelligence mi le sa ti hian an tem masavek thina food tester kan ti ang khan ni Prime Minister chuan spinach claim le alu aya hemi hnu hian Delhi atangin a PA naron phone a chumi hnuwa afana upaber kusum ne nanin bia a Prime Minister chuan Tashkena inremna anzia chu eng angin nge angai ti afanu chu a han zot khera afanu chuan atha kan tilo tina lo chang tatlat maya ani le inuin eng tin nge angai atile a afanu chuan ani po in tha tilo atile ta zela
kuldip nayar na zel din dan chuan prime minister chuan ka chung to po in tha an ti lo chuan pon lam mi te phei chuan tasken in rem na chu eng tin nge an ngayang ti in na sa takin a in ngai tu zui ni na ring ani prime minister chu ngai tu muk tak nei ang mai hian a veiton seka tun ma a hat etok awang voi ni har sat na lo nei to ani awangin atan chuan ril ru ha le veiton chen chu chau pha na tling ani an ringa a staff te chuan bong nu te le tui an chop saka anin thenta ani zandar khat le chan ve a pa sahai nena prime minister chuan khoyang e doctor ati a doctor te thok dang le security te po an local ngal thuaya prime minister chu khuma an mutira doctor chuan amar phu chu ala om ni hria in a jackson ngala thok tir le tumin aka te po a hama nima sela chan thei ani to lo prime minister chu zanlai dar khat le minute somthum pahnia athi ti an puang ta ani a pa chuan prime minister hina satakina khu a o maduma engma khelowin om zui ni na soi prime minister ruang in delhi thlen hian athi dana rin hlelna om ngala anupui chuan apasal taksa aduk vek chumak ati em awangin journalist a ruala kalve kuldip nayar chu achana zota nayar chuan mithi taksa rim chemai lo tur an song bol hian aduk ve thin atia anupui ro chuan ring lo le thung atak samun then khata hian hiam nu ma om nina nupui chuan soibok mak takero chu russia emo india emo hian an postmortem lo tlat hi ani prime minister sastri thi thua hian thuleng wa katama in ti khacheng tak tak la an tam tuna ka han soita kho zong zong ro khachu kathulak na hi indian journalist zinga ngai san om kati deuh pahni kuldip nayar le sautik biswas te zia ka tanga lakani a zek to then khat chuan tui in tur ain chopna flask hi taskeda tang hian delia an hon lo ti anupui chuan a soya atarmit boma phatsan kani ti chau in ziak le khathem anupui na char ti te kuk pakhat mohammed zan le in tur boy pui tu russia mi satarov te chu tur hrai tu nerin hlel an ni awangin kgb inan man ti te ta thi nuwa hian parliament a soi ho rotani a congress sarkar chuan angai sak ei lo ti te po soi om boka janata party in sarkar na an siam khan kumsang ka zakwa somsari pasaria prime minister sastri thi dan chui turin ras narain committee an dina ras narain committee in an chui na document po hi mu zui tur om lova parliament library a po mu tur om chuang lo nin soyani rti act manani nuwa mithen khatin rti mangin an zota central information commission po in prime minister office te ministry of home affairs le ministry of external affairs te chu prime minister sastri thi dan annei ang te me pui hriat a puang zar turin ati a prime minister office chuan document puan zar ni chuan ramdang ne na kanin lai chin na ti chia anga ram chunga in then na le parliament za omna ti borban na hial po atlengang tinan tlang zar du lawa adam la ya mi khol kham lo ber kha athi nuai ro chuan khol kham atam taber ani ber mai prime minister zoi chot tu le akal na apia nga telvezel dr chuk chu an chung ko in kar an chuanga prime minister thi dan chui tu tur ras narain committee ma in lan turakal ani an kal tumna an thlen ma in trak nen an in su a dr chuk te du pale an fapa pani an thi a an fanu chi adam chuaka prime minister che hlo te zinga pakhat a hruai ve chot thin ramnat po ras narain committee ma in lan turani a akal don hian prime minister sastri nu pui hena apu thina chungchanga puak dur khopa thupoimo soitur nei thu rila ma seni po hi kong akal line karin su a ka po chon lovin athi ve ngal bok kum sang ni pakwa khan bjp chuan india president nena memorandum an the luta chuta anje tlang puya chuan mi pakhat anus dar chuan pmo prime minister office chu sastri thi chungchanga document adila pe kanilo ti ten ziaka tin soviet union chuan pu sastri a tura hrai ani rinhlel thua in tur bot sai tu satarov an mana reivak lo nuwa an chua le a engwangin nge india sarkar hian a chui zui lo
engwangin nge India rama tal postmortem hiti ani lo organizer chanchin bu in pu sastri nu pui an interview na sastri nu pui chuan athil in tura tur an pol ani arin thu asoya atak saduk le apuma cross angapem omte mu ani chungin postmortem po tilovin thi dan pa ngai athi angalan tirani chuwangin kumsom li nuwa po India Prime Minister Lui thi chan dik tak hriat alani lo hi chui chian ani theina na India sarkar hriat tir turin kan nge na che tina topa BJP hroitu mi parukin ming an ziak ani Lal Bahadur Shastri hian athi don hian an hindu pathian rama mingalam an ti a chang ve takang mo ngai thatu zong zong te lalpan mal som le thak chau ro se